Dobro večer svima i mislim da nije baš nekome dobro večer, ali eto, jako tužna večer, to jeste za našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, to da smo u 85. minut pred kraj utakmice šok bio nastao, 2-1 smo izgubili, u 2-3 minute su nam Ukrajinci dali 2-1 i okrenuli nas, to jeste 2-1, a vodili smo 1-0 do 84. minute i jako smo dobro igrali, međutim povrede su uradile svoje, izmjene su se desile i na kraju pali smo kao Troja. Ukrajinci su nas razvalili i 2-1, mislim nisu nas Ukrajinci razvalili, nisu imali ni jednu šansu. Tek do 77. tamo minute su opucali jednom, dva put, možda 3 puta ubacili, nemam pojma. Tako da Ukrajina nas je lukao nadmudrila i u zadnjim minutama 2-1 pobjedila. Mislim, mi smo stvarno pehovi, fudbal za nas nije, batalimo fudbal, muzike se mi držimo, Hrvati su dobri nogomet, to jedno Srbija isto 4-0 izgubili od Rusije, tako da eto, za njih je košarka, za nas ovo je buba jala, to što sam malo prije rekao, muzika i eto, da se ne bi niko ljutio, jako tragično i loše smo, mislim dobro su jako odigrali, svi smo se nadali, jako su bili čvrsti odbrani, međutim povrede, pad koncentracije i Fajrun, čao, izgubili smo, nemam pojma. Pa ovako kažu portali, šok u Zenici, Zmajevi u završnici za infarkt ostali bez plasmana na Euro. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža za odlazak za Euro u šokantnoj završnici poraženo selekcije Ukrajine rezultatom 2-1, te smo tako ostali bez mogućnosti plasmana na prvenstvo Evrope u Njemačkoj, nažalost. Zmajevi su odigrali taktički perfektnu utakmicu više od 80 minuta, ali su poklali u završnici kada su Ukrajinci postigli 2 gola za 3 minuta, riješili pitanje pobjednika u fantastičnom meču u Zenici. Nažalost, Ukrajinci imaju više kondicije, igraju dobrim klubovima, mi ne igramo dobrim klubovima, kondicija nam jako slaba, nismo brzi, to. Krenimo redom. U uvodnim minutama susreta viđena je rovovska borba sa veoma malo prilika na obje strane. Zmajevi su pokušali da isprekida ugroze gol Ukrajinaca koji su se dobro branili, pa uvodni pola sata nije bilo promjene rezultata. Također vrijedi spomenuti da je Felix Zvajer u uvodni pola sata pokazao čak 3 žuta kartona, 2 za BiH, 1 za Ukrajinu. Zmajevi su u 8. minuti zaprijetili preko Denisa Hadžikadunića koji je nakon slobodnjaka šutirao glavom preko gola, da bi 21. minuti zaprijetio Konoplja, no njegov udarac nije ugrozio Šehića, da bi u 37. Hajradinović izveo korner, a Ahmed Hodžićev udarac koji je išao prema golu izblokirao jedan od ukrajinskih reprezentativaca. Igrala se 38. minuta susreta kada je viđena najbolja prilika za Zmajeve u prvom dijelu. Kološinac i Demirović su odigrali dupli pas, a u pesudnom trenutku su Kološinac i Džeko zastali jedan drugom, pa je Dijamantov udarac otišao preko gola. U 44. minuti susreta Dedić je sa desne strane ušao u sredinu i šutirao lijevom nogom, a njegov udarac je otišao preko gola, pa je prvo poluvrijeme okončano bez pogodaka. Ukrajinci u drugo poluvrijeme otvorili agresivnijom igrom, na što smo otvorili golom u 57. minuti za vodstvo. U današnjem susretu Dedić je ušao sa desne strane u sredinu, pokušao ubaciti u sredinu, a Matvijenko je skrenuo loptu u Lunjinovu mrežu i doveo Zmajeve u vodstvo. Ukrajinci su nakon toga okrenuli svim silama na gol Šehića, pa su se na 7. minuti zaprijetili preko Mudrika, čiji je udarac odbranio naš golman. Savo Milošević u međuvremenu u igru uveo Odnana Kovačevića i Eldara Čivića, nažalost tragičari koji su propastili ovaj tim, što se na kraju nije ispostavilo kao dobar potez, no bez obzira na to mogli smo udvostručiti vodstvo i riješiti pitanje pobjednika i plasmana u finale baraža. Pjanić u 82. minuti susreta poslao fantastičnu loptu za Demirovića koji je bio u idealnoj poziciji za postizanje gola, ali Lunjin je to odbranio. 3 minuta nakon izjednačenja rezultata Ukrajina je postigla još jedan pogodak jer Mučuk je ubacio sa lijeve strane u mrežu Ibrahima Šehića, je Dobriki donio veliku radost Ukrajincima koji su do kraja imali još 2 šanse preko Mudrika, ali gola nije bilo, te je susret okončao rezultatom 2-1 za goste. Izvinite što ne znam izgovarati imena Ukrajinaca, stvarno je komplikovano, ali eto, nek me neko ispravi. Ukrajina će nakon ove pobjede utorak igrati novi duel, to protiv selekcije Islanda koji u duelom polufinalnom meču savladao Izrael s rezultatom 2-1. Pobjednik tog susreta će se plasirati na prvenstvo u Evrope u Njemačkoj. Bosna i Hercegovina, Ukrajina u zadnjih tragičnim minutama 2-1 su nas Ukrajinci okrenuli, izgubili smo 2-1. To je bilo to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali, mislim niko nije uživao, svi su dobili infarkt, svi su jako tužni, nema ništa od nogometa u nas, ali eto tako je kako je. Zbogom Bosna i Hercegovina, to je od mene, a za vas nemam pojma, like, share i subscribe i eto vidimo se do sutra u idućoj epizodi. Lijep pozdrav!